Umutwe wa M23 cyangwa se M23 urwanira mu mashyamba ya Kongo kuri ubu ngubu wongeye gufata undi mujyi wa gatatu ukomeye muri Kongo. Uyu na wundi bayita Uvira nyuma yo gufata Goma ndetse na Bukavu. Uyu mutwe wa M23 cyo wamenya cyo uyobowe n'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire mu gutegura urugamba no gutega udutego umwanzi. Uyu musirikare yatorejwe kandi yanabaye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibino nibyo bitangaje. Uyu na wundi bamwita General Sultan Emmanuel Makenga, niwe uyoboye umutwe wa M23 uri kurwanira muri Kongo. General Makenga yabonye izuba ku 25 Ukuboza 1973. Akomoka mu gace ka Masisi ariko yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito ho muri Rutshura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Democratic Republic du Congo. General Sultan Emmanuel Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere y'1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Uyu mujenerali kandi yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutega uduco mwanzi nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagiye babitangaza. Mu ngabo z'u Rwanda uyu mujenerali yahakuye ipeti rya Serija ndetse yari umwe mu babashije kugira umusanzu ukomeye wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo zari ziyunze kuri RPF ziturutse muri DRC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we kuko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga, yaba Igifaransa n'Icyongereza byose yabivugaga biraho gusa atabashije kubivuga. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo yo hagati y'umwaka w'1998 kugeza mu 2002 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Mu mikorere y'iyi batayo Makenga yagize uruhare rukomeye mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Gusa nanone imyitwarire mu gisirikare n'ubwo yari umwe mu bakomeye ntabwo yakunze kuba myiza nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagera kuri 2 babitangaje, aho yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya cyane cyane mu mwaka wa 1997. Mu mwaka wa 2005 nibwo Makenga yageze ku ipeti rya majoro ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Kongo RDC. Makenga yari mu gace ka Rutshura ubwo General Laurent Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe we ugamije kurengera abaturage wa SNDP. Icyo gihe byihuse Makenga n'umwe mu bumvishe vuba maze hatangira gukorera Nkunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurusha abandi. Mu mwaka wa 2007 SNDP ya Nkunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yo mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya DRC kizwi nka FARDC. Makenga ahita agirwa umuyobozi mukuru wa batayo yitwaga Bravo. Hagati aho ariko nubwo ibyo yashinzwe Nkunda yakomeje kugaragaza ko bitari byo, ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko Makenga yayoboye ubwicanyi bwa mbere mu gace ka Buramba. Nubwo we hatagaragaye ku kibuga aho habereye ubwo bwicanyi icyo gihe, byemejwe ko yohereje Lieutenant Colonel Innocent Nzamurinda uzwi nka Zimulinda. Ubu bwicanyi bwabaye hagati y'itariki 9 n'itariki 10 Werurwe 2007, bukaba bwaraguyemo inzirakarengane z'abantu bagera kuri 15. Ubwo imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yari yariyunzeho itagendaga neza, SNDP yongeye kwisuganya. Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uyu mutwe wa SNDP mu gace ka Rutshura kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo n'ibice bya parike y'ibirunga mu gice cya Kongo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa muri SNDP ndetse ibirindiro bikuru by'umutwe wa SNDP byimurirwa mu gace ka Rutshura. Ubwo Nkunda yatabwaga muri yombi
na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo agerageze kurwanirira sebuja mu nda, ariko bibi by'ubusa. Bidateye kabiri, hari mu bayobozi bakuru ba SNDP bagera kuri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Kongo ku wa 16 Mutarama 2009. Nyuma y'uko SNDP yongera kwihuza n'ingabo za FARDC, Makenga yashyizwe mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi na Walikale mbere yo koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibintu byongeye kuba ibindi muri SNDP ubwo General Bosco Ntaganda ari we wemezwaga ko asimbuye Nkunda ku buyobozi bw'uyu mutwe wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC. Ibi byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uyu mutwe mu buryo bweruye zicikamo kabiri. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera mu 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banarwaniye mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike. Gusa igihe kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 hagati, Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo n'abagize SNDP, nubwo icyo gihe nabwo bari bagisa nk'aho bakorana na FARDC. Muri Gicurasi 2012 Makenga ibyo yari arimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23, ahita anazamurwa hashyirwa ku ipeti rya General. Bidatinze yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Bidatinze mu Gushyingo 2012 umwe muri ba Somambike ba Ntaganda utaracanaga uwaka na Makenga bamwitaga Baudouin Ngaruye, nawe yazamuwe mu mapeti agirwa General, ahita anagirwa umuyobozi wungirije wa M23. Maze ibikorwa bya M23 bitangira kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012, aho uyu mutwe wigaruriye Goma yose. Gusa muri Gicurasi 2013 M23 yakubiswe inshuro na FARDC, ndetse amakuru aza kujya hanze ko Makenga yakomeretse bikomeye. Mu Gushyingo 2013 ubwo M23 yari imaze gucika intege, yemeye kumanika amaboko n'amagana y'ingabo ze, bahita bahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, aho bamaze imyaka itari mikeya. Mu 2017 Makenga wigeze no kuvugwa kwitaba Imana yongeye gusesa imigeri. Gusa ntabwo yongeye gukubitwa inshuro. Kuri ubu inkuru ikomeje kwigarurira ibinyamakuru bitandukanye ikaba hariyo kongera kwisuganya kwa M23. Nk'uko Makenga w'imyaka 48 y'amavuko bitangaza, M23 ikaba ifite ingabo zigera ku 6,000 zisuganirije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka, kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi no kurindira umutekano abaturage, kandi bose kimwe, nta gutonesha bamwe ngo abandi babihorere. Ibibazo byose Makenga n'umutwe we abereye umuyobozi mukuru bagaragaza bakaba bavuga ko atazahagarara kugera igihe bikemukiye, kuko bimaze imyaka myinshi bidakemuka. Ikindi kandi uyu mutwe ukaba witeguye ibiganiro by'umwihariko, ukaba ushaka gushyirwa mu ngabo kimwe n'abandi basirikare.
Akaba kandi we avuga ko na M23 badateganya kwataka, ariko igihe cyose FARDC izakomeza kubabangamira ibagabaho ibitero bazitabara. Makenga kandi leta ya Kongo ikomeza kwemeza ko we na M23 bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, nubwo bino bihakanwa n'u Rwanda kuko atari byo. Gusa Makenga nawe yabihakana yivuye inyuma, hagaragaza ko naho ruhuriye n'ibi biri kubera muri Kongo. Ibitanyuranye n'ibyo, Haremuku aheruka gutangaza kimwe na guverinoma w'intara y'Uburasirazuba, bavuga ko ibivugwa byose ari urwitwazo rudafite icyo rushingiyeho. Kugeza ubu M23 ikaba yongeye kuzamura umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibihugu bituranye byari bimaze iminsi bibanye neza. Mubwira ngo noneho umusozo w'ikiganiro n'abateguriye njyewe kikugezagaho nitwa Lonje. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.